Silaa kaya sasabbaa fi achi garagaltee bakka karaarra dhaabattee si kolfiti. Maal gochuu dandeette? Wanni ati gochuu dandeettu tokko hin jiru. Maqaa isaa beektee ni mattu, gosa isaa beektee ni mattu. Wanni ati gootu tokko hin jiru. Bakki ati hidhattu tokko hin jiru. Laa biyya gandaa keessa jirta. Itti mattullee jara ka ajjeese jara. Ka murtii kennu jara wanni ati gootu hin jiru. Urjiin illee as keessa teessee sima maaltu biyya kana si fidee. Intala mucaan azalatu gahee haa du'u. Haadha ajandaa tokkummaa qayyatu kottu bayi. Intala yoo dhiira taate jechuudha diqaala duuti mana keetitti haa galtu kottu bayi. Duuti mana kan keetitti haa galtu. Dhadhamii ilaali ta'e inni dhadhame tana. Inni gadi ba'ee ol deebi'aadhaaf tana dhadhamee miti. Rabbiin si haa dhadhamsiisu ta'e inni dhadhame tana. Bar hin deebi'a jedhee gadi bahee jechuudha. Kan yookaan nyaatee garaa isaa keessaayyuu hin qabne dhugee garaa isaa keessaayyuu hin qabne hin deebi'ee gadi baheetiin albee diinaatiin qalame miti albee ormaatiin qalame ta'e inni dhadhame tana dhadhame ati. Rabbi jedha afaan Oromoo barreessaa yeroo waa barreessu namni tokko tokko barnaana ajaa'ibaa. Wallaahi. Sejammer diqaalaa afaan Oromoo barattee tumu keessa guute no. Wallaahi. Diqaalaa afaan Oromoo baratte. Oromoon sejammer diqaalaadhaaf waa ta'a irra caalaa. Diqaalaadhaaf guddifachaadhaaf Oromoon ka hammatu diqaalaadhaaf guddifachaadhaaf ta'a malee kasilaa dhiigaan Oromootiif hin ta'u. Ajala isaatiitu ga'ee jedha. Osoo obboleessaan kee akkasitti qalamee akkasitti du'e maal jettaa? Burqa. Ay, Letia. Salphaa miti wallaahi. Warri kolfitan bilookii kan mana kiyya jedha. Abbaa feete yoo taate namni kolfitu mana kiyya jalatti bilookii taata. Haramee osoo obboleessa kiyya ta'ee yaada rabbii jedhaati. Obboleessa kiyya osoo ta'ee hoo jedhaa yaadaame. Gaddarra jirraan hin jeeqe. Hamzaan kunillee of kukkulee karaa kanarra gubbaa tanarra zooraatuma oola laali kaa guyyaa takkitti silkii faa harkaa fudhattee kaatee harkaa dhooftee kaa qabgooti rabbummaan isa haa eegu. Mana gadin taa'u hudduudhaan. Itti gorsi ati asirra baaftee bichaa jedhaatiin yoo jiraate iyyuu si faarsaa itti gorsi namicha kanaa. Du'aayitii qaba. No way. Osoo guutuu Du'aayitii qaba. guutuu uummata achi jiru fixanii inni dhumarraafu. Du'aayitii qaba. Tasaqaayyaa. Ammayyuu rifannoota rifadhe seeta wallaahi wanni wayina keessa dacha'ee deema ammayyuu maal ta'e uummanni koomantiidhaan waan bada barreessaa ture agarsiise. Ani wallaa amma jechuudha sa'aatiin 10 akka taanaan hanga mana kiyya galuun lubbuun tun cawu na jetti. Anuma masriin osoo na tuttellee ijoollee ta'e na tadhiiraa yoo na bira jiraatte hin dubbadhu. Yoo kophaa kan kee jiraatte masrii akka barbaadde itti dubbachuu dandeetti. Dubartiin nama yoo kophaa kee jiraatte akka barbaadde itti dubbatta. Waan barbaadde jettee deebiftaa fi akka barbaadde ofirraa arrabsita. Ijoolleen ta'e na tadhiiraa si bira jiraatte taanaan dubbachuu hin dandeessu. Maaf si dhiisee isa dhiiraa ka sibiraa sammaa tutte jedhee ka gaafate sanitti arraba baasee itti deema jechuudha. Amma osoo ijoolleen ta'e na tadhiiraa na bira jiraatte dubbachuu hin danda'u waan feete na goote. Dhufanii si dhayanii maal si gooti. Wanni asinis bar waa baay'eetu jira bara nama dubbachuu hin danda'u. Maal godha seetan? Yoo waan ba'e yoo waan karaa mana kiyyaa gala. Yoo waan huran yoo waan gara mana kiyyaa waan bitadhee ka gurguradhee. Abbaa izawee mana madaamii ka biyya kanaatu deemu. Anillee kanaan Mana madaamii ka biyya kanaatu deemu baay'ee na yaaddessa wallaahi.
Namillee kanaan dura araba Masriitii wallolee wal kassasnee poolisiin addaan nu baasee beeka. Araba yeroo jalqabaatiif namaan wallolee araba Masrii ture sun kabajaan qabdu jira. Kabaja dubartii kabajuu irratti qoosii. Barsan amma maali beektaa wanni rakkoo ta'e maali beektaa biyya kana keessatti gizee ama biyya ormaa jirtu gizee biyya ormaa kun kuyeetiin keessatti illee ijoolleen tennaa hima isaanii wal loltu. Haa afaanii waliin lolanii maal jedhanii malee albeedhaan sitti hin deemtu. Amma biyya jaraa keessa qaamni jaraa hundi sibiila. Sibiila malee manaa gadi hin baatu akka waan diina qabduu kanatti. Baryuma wal lolte iyyuu walumaayyuu kuma lamaan iyyuu waliin lolle gosaa walitti yaati. Ila kun lola badrii ka jedhan san fakkeessitee jechuudha. Burcuqqoon pepsii hin hafuu, sibiilli seefiin kun hin hafuu, gosaa walitti yaati yooma wal lolte iyyuu gosaa. Gaafa garuu baqataadhaan wal lolte gosummaa sana achi keettee maal gooti? Jumlaadhaan as garagaltee daaraas gooti. Rabbi keessaa isin haa baasu. Ani lola garan jaaladhu baay'ee. Ijoolleen keenya ka biyya kana jiran osoo galan gara biyya abbaa isaanii galanii UN maal gooti gadi bayanii dhaqanii balbala UN sanitti iyyanii maal godhanii mee bifummaa ta'uu ni argatan. Rakkoon guddaan jiru ijoolleen keenya amma ni fiigan. Viidiyoo waraabuu hin dandeessu seerri biyya kanaallee sin dhiisuu gama biyya kanatti viidiyoo tokkicha poostii gochuu dandeettu. Waraabdee rakkina biyya kanaa waraabdee poostii gochuu hin dandeessu. Biyya kana waraabdee poostii gonan bakka feetee fuudhanii qotanii si fuudhan. UN deemanii UN osoo iyyatanii nama kana raajii qabaa namatu ajjeesee osoo inni godhanii furmaata tokko argachuu danda'an. Ijoolleen keenya waan akkasiin godhan dhimma ofii difuu UN naqan ijoolleen keenya. Rabbi isin yaadaafis. Rabbiin kee danda'aadhaan biyya kana keessaa nama ansi jedhu. Doon argitee obsitii waa'ee qaamuu koonaa dhufu mubaarakee deemee jira bee UN sa'aatii kanan jirtu ganama sa'aatii 4 banama UN sa'aatii 4tti banama sa'aatii 4 dhattee horofaa qabattaa sanuu yulaali qaama aduun gubbaa sanii gasit dhaabatti. Ara Rabbiin ilma namaa yoo jaalate biyya Masrii keessan dhaabini wallaahi. Rabbi yoo si jaalate zarii tantee Masrii keessan dhaabi. Amiin. Dafii gali gara manaa sitti meera dafii gali. Guyyaa tokko hidhin ulaali kaakeebbii kanaan muuzitti galee. Ana lubbuun tun na dhufte jettu Masrii qaraa amala beekaa osoo waliin deemu. Lubbuun tun na dhufte onneettum na dhayatte. Hafuurri kun addaan na cite. Achi keessa siyaasaa suree wallaahi rabbiin ana bichaayyuu miti wallaahi rabbiin waan biyya kana keessatti bakka hin jiraa miti baqataa ta'e kun dura bumbaan haa baasu wallaahi. Irra caalanii Masrii nama Suudaanii sodaatti. Bakka ijoollee Oromoo tanatti bakka ijoollee Oromoo tanatti daandii bakka ijoollee Oromoo tana bakka hin jiraa miti. Ani yoo achi dhufe ijaa fedhadha. Nageenya mucaati. Hijaaba feete hidhattee barmaal godhan feetta dhufaniituma duuba kanaan bakki si gooti. Ati hin dubbattaa yoo isaan waliin jiraatte. Ijaaba kana hin jenne bar lafe ijaaba guutuu akkanaa hidhadha. Bora sababa kee namni koodha. Guutuu feete uffadhu amma deemaa jirtaa miti karatti. Isaan faa waliin jirtaa miti. Maal gooti seeta jarri isa tuquu barbaaddi isa qaasuu barbaaddi. Dhuftee si dhoofti. Yoo si dhoofte sila wacadhis taani dubbatta. Eeganii dubbatte innillee abbaa manaa keeti yookaan obboleessa keeti yookaan fira keeti si bira jira wacadhis haadha inni dubbata maa tutte jedhee. Si haasoftu kana laftu kana lafuma gassi kaayee isa kanatti afaan banee ka'a. Dhugaa agasuma takka daan. Gara isaatti garate. Ummanni Yahudaatu nama hijaaba hidhatee deemu agana hunda dhungitu.
سجمع مصرين بيت ربي يدراتنا مصرين بر مصرين نعوذ بالله أنقول يا ميكا جاتشورا والله وسما جولتي إنه وجد ماسلي فاولي ريدي فاولي نجيني مجراتي بيجي بقى دبر فديت مالوفا يدسي أكون لقيني كانت قمان هركان ما توجي عربني harkaan si tutte walla dhufee gariin jiran fageenya irraa si ilaalaa dhufa dhufee duuba kanaan si dhayee yookaan ammoo qubaan si waraanee si bira dhufu dirqama yoo dubbatte si dhiiseetiin isa si bira jiru sanitti deema nama si bira jiru sani sitti hin dubbatu sit dubbatee osoo kophaa kan kee jiraate osoo ati arrabsite ol jedhee ija keessa si ilaalu kophaa kan kee osoo jiraatte jechuudha osoo ati arrabsite waan fedhe jetteen ol jedhee ija keessa si ilaalu dubartiin kabajjanii jalaa mataa gadi qabatan garuu dhiirti siladda jiraannaan isa dhiiga dhuguu barbaadaa miti ree bas inni kilmaa takkitti hafuursinaan isatti qaba wayyeessii koo thank you kabajjamaa kiyya galatoon sodaataara wallaahi shamarree surree uffattee deemtu qofa tuqanii jedhan kijibana boo surree uffattee uffachuu baattee gallo wala maarqoos kiyya ijoollee oromoo wayii as keessa masiriin ajjeefte jedhanii san haasaa jirra malee homaa jiran qaaliina surree uffattee uffachuu baattee kashalabbeen masirii akka carraa rabbiin sirra oolche taanaan inuma situtti wayi surree wayi jinniidha waan akkasiisan hin beektu jechuun hin miidhamne lubbuudhaan darbe godhanii ijoollee arsiitiidha nammoo ka lubbuudhaan darbe namni har'a mana dhungataa oolan baarakallaa fiikum amaan koflee habiibi ulfaadha minno kisiin gubazzaabbiin yokko laa wallaa hin beeku an ka du'e wallaa an osoo ila hin jiraa miti hadhaan tanallee jechuudha carraan biyya kana gara Itoophiyaan adeemus osoo jiraate Masirii keessamaaf Itoophiyaa deebilee hin gaddu maal jetta wallaahi Masirii keessamaaf Itoophiyaa deebilee hin gaddu an hin gammada malee akkam kiisiingiin baay'atte naannoowwan dhangatu ittaan guddiba Esinko thank you Yasin Okayo thank you aman koflee kabajjamaa koo galatoomii ulfaadhu yoomini Marqos ati osoo an jiru wiinii sadii hin gayatte moo an du'e wiinii sadii hin gayatte ati no anumas beeku an wallahi ani yaaduma kee wanna makee dhageeffataa ture amma narraa fudhachuufi baru wiinii ati irraa naa fuudha Esa danda'e irraa fudhadha esa danda'e irraa fudhadha Afuriin gaya thank you ulfaadha magaa yaasin kana waytaa qabsiisa dhaabbachiisa Marqos atillee waan akkasii jammarte haala taatee kaayiroo eenyu wal ajjeese Masiriitti ijoollee kenna wayii ajjeese jedhan ijoollee kenna ijoollee arsii wayii waraantee ajjeefte jedhan Rabbiin inshallah warra jannataa isaa godhu maal godhan jireenyi biyya ormaa kanuma jalaa diriyetta wallahi maqaa hin beeku ka du'e wallahi gin maqaan adda bayaa sinyaalafis garaa nama nyaatta wallahi lalli feeta jiraate maal gooti waa takka dubbachuu hin dandeessu ijoolleen keenya yooma kabiraa dabalee du'e malee wanni dhufu wayitu hin jiru nama isaanii agattii tana ati tutte taanaan jechuudha nama 90 sitti yaa'an agattii tana nama isaanii tutte taanaan lolli fida wayitu hin jiru yooma kabiraa cafamu kabiraa du'uu ta'e malee waa takka fidan ijoolleen keenya baay'izawwee si meeshaa qara qabu hin qabanii
biyya kana keessa qopheeffatanii waan qabanii isaan ammoo meeshaa qabanii meeshaa lolaa qabanii seeyfii qabanii burcuqqoo gizaaza kana baadhatanii deemanii waa meeqa baadhatanii deeman isaan qaamni isaanii hundi sibiila ummata yaa'u kannii yoo ati argite. Ani amma waan biraallee sun ta'in namni lafaallee ka'ee namatti hin bu'u garuu dhimmi nama wal ajjeesisu yoo jiraate yaa namni tokko nama dubartii fa'aati kan yookaan nama jaalattu taateeti miti namni kamiyyuu dubartii Oromoo takka tama karaa deemtu. Irra caalaa biyya kanatti ijoolleen keenya wanni irratti nama wal wanna jedhani baajaajiidha. Baajaajii ari'atanii jiraatan ijoolleen keenya huqubii galanii maal jedhanii baajaajii ari'atanii jiraatan. Baajaajii kana fa fideesi buusee ka'ee achi raqqaa kakaafti. Fideesi afoo bahee karaa kan keessirraa fudhatee fa ka'ee achi raqqaa kakaasa. Yoo ati waa itti dubbatte yoo ati waa jette afaan keessa walitti deddeebiftan bassii dhumatte. Bakka hin jiraa miti irra caalii ijoolleen keenya kan biyya kanatti irratti wanna ta'aa jiran mana nyaataa isaanii ho'iitti hin fayyadamanii kan Oromootiif fayyadamti. Bakkitti irra caala itti wal gahe yoo jiraate baajaajiidha. Baajaaji irra wal wanna jedhan. Sababaa si gootee bakka asii harkaa baajaajii fudhachuuf baajaajii harkaa fudhachuudhaaf jettee bakka akkasirratti ijoollee kennaa taparte. Biyya matana wallaahi mucaan tokko ijoollee baaleeti jechuudha. Fuutee qabdee iidiin boru jedha akka iidiin borumtaa kana uffanni isaa kun hundi irra hin jiru afaan isaa kun hundi dhiiga afaan isaa kan akkana cifaatti galchee qabe kun shaamisii hudhee qabe qulfi makana gadhiisuu didee jedhe lubbuun tiyya baatee ol ta'e wallaahi qulfi baajaajii gadhiisuu didee baajaajii harkaa fudhattee kutuudhaaf bar ukkaamsitee ijoollee wanna wayii fuudhee mushaawara wayii fuudhee buusee deebi'a karaa dukkoo keessan nayyaatee durriyyee. Ukkaamsitee qabde kun afaan isaa kana hidhii isaa kana harka naggalchee akkana naqabe jedhe afaan addana tarsaate kun hidhiin isaa dhiiga keessaa jiga shurraabiin isaa nama fakkaatu mucaan akkuma tasaa baajaajii isaa dhumnee oola seenne nawaamee karaarraa yoo oola seenu du'ee oolee barnaan jedhu. Maal akkana baajaajii narraa fudhatanii oolanii. Gittimatti hunduma qabee osoo uu jedhu kun lafatti qabee kun sirraa fudhatee lixa. Ammas magaalaa ijoolleen keenya keessa jiraatan kana seerri hin jiru. Mootummaan quban qabu magaalaa kana. Ganaa mootummaan yeroo reeffi kan ka'e qorre mootummaa bilbilanii mootummaan dhufu. Seera maaltu jira abbo? Ammas isaa yeroo san ol kaanii yeroo fiiganii jedhan ol kaanii yoo si jalaa fiiganii jedhan eenyuun beektee himatta ganda isaa kan beektee himta. Eessa jettee biyya kamii ba'e naannoo kamii dhufe jettee beektee himta. Wanni ati himattu tokko hin jiru poolisiin bilaasha sirra gad dhaabattee dhukkee sirraa kaafti. Sibatumti poolisiin as gara galtee qabisiin jetti. Atiin miidhamee fi kasii miidhee badellee tokkoma jechuudha. Iyyite achisi dhufan dawwalatte yookaan poolisiin achisi dhufte inni yookaan ni badaa si'uma qab jetti. Iyyitee kaatee fiiguun kan kennu oolu poolisii jedhamu. Yaa kabiraatu itti dabalamee jira. Wallahi rabbuuf ani masrii moo eefattee bade. Uma jibbuuf ammoo rabbiin fuudhee as na dhaabe wallahi gizima kuyeeti jirullee ummatuma kana curaan kiyya na dida ummatuma kan amma mana madaamii ka biyya kana wallahi akka du'aa kana sodaadhaan akka du'aa kanatti mana madaamii ka biyya kana akka du'aa kanatti barsiisa deetiin kamaate waa jalaa hin fudhanne kana poolisii sitti waamtee warqii na jalaa fudhatte maal na jalaa fudhatte jettee asii fuudhanii kun qilintoo buusanii qilintoo Itoophiyaa san tacaaltu fuudhanii achi buusanii si hidhan achi eenyu dhaqee si fuudhare kun eessafa safaraa si fageessanii si hidhan hanga laali kaa mana hidhaa meeqa laakkayanii achis si arganiif nagati duriyyeen masalee achisitti taphatti jechuudha. Yaa rabbii kiyyaati. Wallaahi wayitii tiyya yoo yaadadhu waatu booyi na godha. Nama bar wallaahi. Koyeetitti maadaamii akka barbaadde itti dubbattan yoo siin didde gadi baatee lixxa. Asli manuma jiran asli
Asliin feega sa'aatiin 10 akka taanaan asliin gara manaa galama ijoolleen kennallee irra caalaa isaanii bakka akkuma biyya isaanii godhatanii akka argan deemanii sa'aatii barbaadan deemanii mataa kana fa maqistee dheeressitee shurrubbaa fagoote taanaan dhufanii duubaan si butanii ka'anii achirra yoo waa dubbatte bar lafumaas nyaachumaaf sikki kaatu bakka. Barumataa makan kee kana ka dheeressitee deemtu wallaa dhiyoota namucaa wayii walumaan osoo deemu dhufee duuba kanaan akkana qabee harkise. Harkifnaa mucaa namoonni qixqiffata akkana dha'e ofirraa. Agar ashitti marattee kun kaayiroo dhuftiin. Ashitti marattee kaayiroo dhuftiin kun fayyaan qabu. Wallah osoo marattee kaayiroon dhufu. Maallaqaan biyyatti. Mee taaptaap godhamaa socho'uu dide wanni takka naqabaa irraa neetworkiinas. Taap godha ummata taap godha na cinqinaati isinillee mee koppiliin godha al tokko taap godha mul'adhu moo sirri komantiin homaa dhaabate mee komanti godha taap godha. Homaa dhaabate connection. Network rakkoo qaba. Network rakkoo qaba mul'adhu. Mee taap godha. Guys, let's go. Double tap, everybody. Guys, tap the screen. Double tap. Speed almolla raaju takata. Hit. Speed almolla menidgamu ndi. Tenes. Hit. Anta ዘላለምን ስፒድ አይሞላልምና Guys, double tap. እኔ እኮ እኔን አይኔን እያዩ ይረሱታል። ለዛ ነው እንጂ ፍላወር አተው አይደለም። Okay. Thank you so much. Kamusha. Thanks so much. Boom, guys. Kamuye, thank you so much. Thank you so much. እንዲያፉ ዝግት ይውት እንዲያው ግርም ይለኛል እኔን ራጁ ሲቀጣ ማየት። Guys, tap the screen. Tap the screen, guys. Let's go. Guys, tap the screen, guys. በደንብ double tap, guys. Let's go. ችግር የለም። እሺ እኔ ስቀጣ ማየት ድግርም ነው የሚለ አሁን ከሰቀጣኛ ወሬ አንፈልግም። ወይ እዚህ ማለይ እኔ ወሬ ልትፈልጉ መስለኝ ላወራላችሁ። መላኪ ቴንክ ዩ። አሁን ጸጥ ያልኩ ሁለት ስታሽ ሲሸነፍ እኮ አፉን ይዩት። አሁን ዝም ነው የሚለው። ያኮርፋል። እንደዚህ ነው ልጁ። እንዲህ ነው ሳይ ላሽ እዚህ ጋር ደበረ። እሺ ይቀበል። አብሽር ሚሊ ያማን ነው እዚህ ነው እስካሁን አለ ደስ አለኝ። ናችሁ ቤዚ አማን ነው ቤዚ በይ ተገረመች አባት አንድ ነርስ መቤቴ ሁለት ህንድ ነው ይመስላል።
ሶስት ነርስ አይደለም ቢኮም ሄሎ ቴንክ ዩ ልደበር እንዴ? ኧረ ወጌሾች ምናምን አለ። አራት ስማ ዳምጠው ጋር ወጌሻ ትሰራ ነበር። አምስት ሀይ ሄል ዳምጠው ጋር ወጌሻ ትሰራ ነበር። አሁን ስላውራ እያረፈ እኮ ነው። አንተ ምክንያት ይጎዳል። አንተ ገልጃጃ ምክንያት ነው። ስድስት ሰባት ስድስት ነበር። ሰባት ምክንያት አስፈልስ ተቀርበት አስታኳር ሰመን ሂድ ተቀጣ። ሰባት የአቢሲኒያ ስምንት ይቀራል። የፈስ እዚህ ጋር ቢኖር እንትን አሪፍ ነበር። ሰላም ሰባት ምን ሆነሽ ኤፍሪ? ምን ሆነሽ? ምን ሆነሽ? እንደዚህ እኮ ሞራል ስትሰጡኝ ደስ ይለኛል። እንደዚህ እኮ ሞራል ስትሰጡኝ ደስ ይለኛል። ይቀረበታል ይሄ ገልጃጃ ይቀረበታል ይሄ ገልጃጃ ይቀረበታል ይሄ ገልጃጃ ይቀረበታል ይሄ ገልጃጃ ይቀረበታል ገልጃጃ ገልጁ ተቀረበተ ገልጁ ተቀረበተ ገልጁ ተቀረበተ ገልጁ ተቀረበተ 12 እኔ አንድ ያልተመቸኝን ነገር መናገር እችላለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝና አንድ ጊዜ ያልተመቸኝን አንድ ነገር መናገር እችላለሁ። ምንድን ነው? በስማችሁ አትጥሩኝ። ሌለው ነገር ስለማታወራ እኮ ነው። ትቀርበት ምሁር እኮ ነው። አንባቢ የአንተ ወሬ ቀድሞ ደስ የማይለኝ ነገር ከሳታወረው በቃ ሂድሽ ተቀርበ ኳስ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። አቻ ነው ግን ያለቀ ከማን ጋር? አራት አቻ አለቀ። በል ከዛ የላኛው 13 አንጮትም ማለት በቃ ብራችን መለሰ 15,000 ሌባ ሰባት እዚህ ጋር ነበር። 15 እዛው ነው የሚሆነው። 14 ውሸታ። እኔ አይመለከተኝም። 15 ነኝ። ስነ ስርዓት እኔ ራሴ ነኝ የቆጠርኩት። 15 እንዲያው ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር መቁጠር 450 ሰው እኮ ነው ያለው። ለምንድን ነው የምትዋሸው? ቶቶ ዝም ብለህ ቁጠሮች ከየት እንደጀመረ እና ቁጠራውና ቁጠራው ችግር የለም። ቁጭ በል ካስረዳ እና ቁጭ በል ሄሉዬ ቴንክ ዩ ጋይስ ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ራጁ አስረዳንና እሺ ቁጭ በል እሺ ገለበጣለሁ በቃ አጨቅጭቁኝ አንድ ቅጣት ደግሞ አለብህ። አንድ ቅጣት አለብህ። የአራት ሺህ ጋይስ ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ እንዴ ሰዲም ባይሰ ጋይስ ሰዲም ባይሰ ጋይስ ሰዲም ባይሰ ጋይስ ትሪፕል ነው ትሪፕል ጋይስ ሰዲም ባይሰ ስፒድ ነው ጋይስ ሌትስ ጎ 3 ታይምስ ጋይስ ሰዲም ባይሰ 3 ታይምስ ነው ጋይስ ታፕ ደ ስክሪን ጋይስ ጋይስ ኤኒ ጊፍት ሰዲም ባይሰ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ ጽፋችሁ ከሆነ ሃይድ ያደርጋል ጋይስ ሰዲም ባይሰ ጋይስ ሰዲም ባይሰ ሶ ማች ወይኔ ጉዴ ያው so much Kamui, thank you so much. Thank you so much. Kamuye, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Somebody, thank you so much. ምንድን ነው?
አሁን ታያሽ ምን ያደርጋል? አሁን ጣትን መብላት ምን ያደርጋል? አሁን ጣትን መብላት በፊት ነበር እንጂ አንድ ቀራ ከዛ አንድ ቅጣት ደግሞ አለብን። ምንም ችግር የለም። ምንም ተነስተቀጣ በፊት ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ። አሁን ምን ያደርጋል? ድስት ጥዶ ማልቀስ። አፉ ሲከፍት ምንም ችግር የለም። በንግግር መገልበጣ እኔ ሲጀመር ከልጅነት የጀምሮ አባቴ ማታ ማታ ከመተኛቴ በፊት 30 ጊዜ ያስገለበጠኛል። መገልበጥ ለእኔ ቅጣት ሆነ አያውቅም። ከፈለጋችሁ ያለ ቅጣት የዚህኛውንም ቅጣት 15 ጊዜ ልገልበጥላችሁ እንዲ ከፈለግ አንፈልግም። ተነስና ተነስ አንፈልግም። ገልጃቸው ዋፍጥ ነው በእናትህ ገልጃቸው ተገርመ መገለበጥ በራሱ አንድ አርት ነው። እንዴት እንደሚገለበጥ ማን ነው ቀልደኛ የሚለው ግን ማነው ራሱ ግን ያስቃችኋል። ግን ከጀሉት ልጁ አንድ ቀን አስቀኝ አታውቅም። በስመ አብ ኧረ ተው ፈኒ ነኝ እንዲህ ፐርሰናል አታርገው። 30 ሺህ ስለገባው ተው ብዙ ቀን እንዲህ አስቄ ያለው ተው ብዙ ቀን አስቄ ያለው አሁን 30 ሺህ ስለገባው ፐርሰናል አታርግ። የ4 ሺህ ማለት ነው። የ4 ሺህ ቅጣት ሁሌ እንዳሳቅቅ የ4 ሺህ ቅጣት አንደኛ ቅጣት ማለት ነው። እንትን ያክል ምን ነገር ዱቄትና ፊልተር አንደኛ ቅጣት ዱቄቱና ይዩኮ ቅጣት ዱቄቱና ሆና አለቀው። እሺ ሁለተኛ ቅጣት ምንም ችግር የለም። ሶስተኛ ታውቀዋለህ ራስህ ችግር የለውም። በተማሪ ሶስተኛ ታውቀዋለህ። ሶስተኛ ሁለተኛ ምንድን ስለማይቀጣ እሱ እኛ መከራወቱ ስለማንቀጣ የሚያስገባው እኔ እንደ ውሻ መሆን አልችልም። የሰፊው ሕዝብ ትሪደንት ስለሆንኩኝ አይፈቅዱልኝም። እንደ ውሻ እኛም መከርበት አንችልም። ችግር የለውም። እሱ ከእድሜና ችግር የለውም። ሰው ራሱ መምሰል እንዴት ያቅተዋል? የእናንተን ቅጣት አሁን ልንገራችሁ። አንደኛ ቤት ውስጥ ውሃ አፍስሶ መንከባለል። ሁለተኛ ደግሞ በደንብ ሁለተኛ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ይንጣጣ እንዴ ይንጣጣ ማንጣጣት ትችላለህ። ችግር የለም። 3029 አይ ድፍረት 4000 ነው። 4000 እኛ እኮ አንተን ነው አዝነንልን። እንደዚህ ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው 5 ጊዜ ውጭ ይቆምና ማለት ነው 5 ጊዜ የቆመው ሰው ላይ ውሃ እንደዚህ የቆመው ሰው ላይ 5 ጊዜ ውጭ ይቆምና አንድ ሰው የቆመው ሰው ላይ 5 ጊዜ ውሃ እንደዚህ መርጨት። እሺ ወለ ስማኝ፣ አንከራከርም። አንተም ትወጣና ጥበቃው እንድፈልግ ትወጣና አፈን ከፍተህ እንዲህ ታፈሳለህ። ዝም ብለህ እንዲህ ከአፍ እየወጣል ይወርዳል። ሸዋ እንዳጠጣው እንቀጣለን ነው እንቀጣለን። እንዲህ አፍ ውስጥ ከተህ እየወረደ እንዲህ ይፈሳልሽ። አፍ ውስጥ እየወጣ ያደርጋለ ብላችሁ ችግር የለውም። እንዲህ እንዲወርድ ነው እኛ የምንፈልገው። በዚህ ጋር እንደዚህ እንዲቆመ እንደሱ አፌ ውስጥ አላደርግም። እንደዚህ ፊቴ ላይ ቀዳላችኋለሁ። እንዴ ውጭ ወጥተህ ትደፋለህ። ችግር የለውም። ሂድ አምጣ ፓፒ እንትን በሉ ተቀጣላችሁ። አራት ሰው ጋይስ መቀጣት አራት አዎ ሚጡ የኔታ ቲንክ ሶ ማች አብሽር ቤዜ ችግር የለውም ጋይስ። ፍላወሪ ጥቁጥቁ ናኬና ሻራ ባንቺ ያልነበሩ መስሏችሁ ሆናል። ፍላወሪ ጥቁጥቁ ያኛው ትልቁን ፊልተር ምንድን ነው? እሱን ፊልተር አንፈልግም። እሱማ ራስህን ነው ይመስለው። አረ ዝም በል። እኔ እንደዚህ ያምራለሁ፣ አንተ ደነዝ፣ አንተ ገልጃጃ፣ እኔ እንደዚህ ያምራለሁ።
አሁን ተነሳይ ቴንክ ሶ ማች ጋይስ ሌትስ ጎ። እኔ ላይ ምን ያስጠላበታል ብላችሁ እሱ ይቀጣል በ29 ሺህ ስለሆነ ነው። እሺ እኛ የምንቀጠው በ4 ሺህ ቅጣት ጋይስ። ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ። እኛ በ4 ሺህ ነው ያሸነፍነው ጋይስ። ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ። ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ። ኤኒ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ። ገማሙት ስኮርስ እሺ double guys is double guys double tap goda copy link goda double guys let's go thank you so much let's go guys ሁለት ሺህ any gift is double guys double any gift is double guys let's go guys any gift is double guys double tap goda copy link goda let's go Kiyuko. What to say? Thanks so much. Thanks so much. Ara. Let's say thanks so much. Kiyuko. Chigre guys. Kiyuko. Funadago. Garma mutola. Sara min maamatu. ችግር የለውም ታብስ ችግር የለውም። ኧረ ብቻ ናቸው። ኧረ ጋይሱን ጊፍት ኬሰን ኪዩኮ ማይ ኦልዌይስ ሰፖርተር ጊፍቲ ዱሬ ችግር የለውም። በቃ ጋይስ እናንተ ብቻ ሼር አሉ። ደብል ታፕ ቀጠነዋል እኮ እኛም ብዙ ራቸው አምሮብሻል። ልጅ ባቢ ቴንኪዩ ልጅ ባቢ አመሰግናለሁ። ምን ነው ጎዳዎች ምንድን ነው ታዲያ? ፐርሰናል አታርጉት። እኔ እንደዚህ እናንተን ለመጉዳት አስቤ አይደለም። በቃ በአጋጣሚ ነው እንደዚህ ነገር ሀፕን ያደርጋል። በለፈለፉ በአፍ ይጠፉ። አዎ እኮ እናንተ እንደዛ ነው የሆናችሁት። ለፍልፋችሁ ጋይስ ኩማ ጉዳሸን 15,000 ጋይስ 15 ኪዩኮ ሆና ደኮ አገር ማሙቶላ ፊላጠምቱ ኮያ በሻቱ ፊላጠምቱ ኮንዳን በዳቱ ነላልቱ አንድ ላይ ይቀጣል። አይ አንድ ላይ ምን ይቀጣል? ጊዜ እኮ ላለማባከን እኮ ምን እናንተ ጊዜ ደግሞ ስለ ጊዜ አጠቃቀም ምን ታውቃላችሁ? ደግሞ ዱርዬ ስለ ጊዜ ምን ያውቃል? ይህን ቶሎ አፍህን አትክፈት። እናንተ ደግሞ ቅጣት የዚህ ምንድን ነው የምታወራው? ያኛውን ተቀጡልኝ መጀመሪያ እንቀጣለን። አንድ ላይ ንገረን። አንድ ላይ አልናገርም። እንዲህ ፐርሰናል አታርጉት። እኔ እኮ ይህን ፊሊተር መቀየር ራሳለሁ ሁለቱም ስለሚያምርብኝ። መሪሜ ቴንኪዩ ኪዩቲጎ ሆና ጠቅ ያዙ በቅርቆች ብለን አትነግረንም? የዚህ አንድ ላይ ለምንድን ነው አንድ ላይ የምነግራችሁ? እሺ ያየ ወደ ልየታል ምን ልይ ውጭው ያምራል። ባለፈው እንደቀጧችሁ ታስታውሳለህ? ባለፈው 5 ጊዜ እንዴት እንደምትጨምሩ። እሺ ምንድነው 5 ጊዜ ማለት? 5 ጊዜ ብያለሁ ተናግሬያለሁ። ችግር የለውም። እዚህ ጋር ሰባት አንተ እያየ አንተ ናስ ትክክል መሆኑን አሳይ። ሰጠው ለእሱ ራሳ ይመጣሳል። ፊትሽ ናቸው ቀና ብላ እያየ ሂድ እዛ ጋር ችግር የለም። ከዚህ ደርሷል። ምንድን ነው አንተ እያጫወትከው ነው እንዴ? በትክክል ልፋበት እንጂ ሙሉ መሆኑን ደግሞ እያሳየኝ
ምንድን ነው እያጫወትከው ነው? እንዲ ድግል ድፍት አድርገበት ኤብራች እያየ ሙላት ሙሉ ምንድን ነው እያጫወትከው? ድፋ በደንብ ፊቱ ላይ እያየ ነው። እሺ ፊቱ ላይ ምናምን ማለት ነው።